أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة والسلام لسر پیغمبر رحمتي حضرت محمد مصطفى بن، صلاة والسلام لسر أهلي وأصحابي وتبكى بن حتى روجا قيامتي. قال مسلمانا دبي صحبتا خدا امي بحثا زكاة بدكن. قال مسلمانا زكاة امر خدايا، زكاة شرطك شرطي اسلامية، بيچاوا لميش فرضا، بيچاوا روجي فرضا، بيچاوا چونا حجي فرضا، دانا زكاة جي فرضا، بيچاوا لميش عبادتا مهو بي خدان خير دبي، دانا زكاة جي عبادتا مهو بي خدان خير دبي. قالي مسلمانا زكاة جبونا قو وكا كبرية كي نقبنا فقير الزنجينا دا، زكاة جبونا قو شرطك شرطي إسلامية، خدا عز وجل بذات خوا دو قرآن بيروز دا بكات زكاة بده كي خود تعالى بلي كريا، يعني بلي كرنا واني قو زكاة الواد چه نسپارتیه پیغمبر خوشی. خدا عز وجل بذات خوا اوان شخص گو زکات الواد چه د سوره توبه آیت شستی دا خدا عز وجل بلی کریا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. خدا عز وجل قوتيا محقق صدقه زكاة حق فقيرايا، حق مسكينايا. فقير و مسكين يگو دروما و نخوشا. ام بيجن فقير روجه احتياجاوي بده تشتاهيا، حفت تشت بيكتين، يعني حفت تشتا بيكتيني اما احتياجاوي هي بسياد مني اب انسان فقيرة. مسكين احتياجاوي بده تشتاها بي سي حبا بيكتيني اما حفت حفت دمينن اب انسان مسكينة، يعني دروما مسكيني جيا فقيري هناك قوت يخرب ترى، هناك قوت دروما فقيري جيا مسكيني خراب ترى، يعني هر دو جي محتاجن يجو احتياجي خون نكارن تام بيك بينن. ادي خدا عز وجل قوت الزكاة حق فقيرايا حق مسكينايا، والعاملين عليها يجو زكاة ددنها حق وايا بري گوربلیه گو زکات ددانه هفدو هبون، زکات مسلمانه ددانه هف و تانین لجم مزنه مسلمانه توب تکرن و دی جلوه دره ددانه فقیره. افبون سه قسم یگو سر زکات دگرهی. والمؤلفة قلوبهم يجو مسلمان نو مسلمان بونا جبونا جو مسلمان تياوا تام ساغلم ببي باوريا و تام قوتلي بي مهوز كاتب دي واجي او جي حقي وايا. وفي الرقاب كوليا سيدي يقوتي هفقا پربينا ازيتا آزاد بكم مهوز كاتب دي ويجي. والغارمين يدين دار انسانك جبو مالا خوا جبو زاروكي خوا دين كرنا دين دار بوا مهوز كاتب بديد حقيويا. يانجي جبونا صلحكي چوە دەین کردنا و ئەو سڵح چێ کردیا، پەرە دەین کردنا و ئەو سڵح چێ کردیا حتا گو دەینێوی هەبن هۆکاری زکاتی بدەوی. وفي سبيل الله يجو دريا خديده جهادت كي مهو زكاة ديوا. وابن السبيل ريوي مسافر ام بيجن انسانك مسافرة بلكي تسافري ده بريوي قديان نكاري المالي پره خو تدارک بکی حتی گو بگه مقصد خوا و ام بیجن کارب پره خوا حاضر بکی لگوری احتیاجاوی مهکاری زکات بدیده ولو گو زنگین جیبی. اما وقتی گو امکانا دره ده گو کارب پره خوا پیک بینه هنگی مهو نادیده چونکو هنگی زنگینه. لدوی اسنای گو بی پره ما
و نکاری پره مهو نکار یعنی نکاری پره خو حال بکی حتی گو کاری به پره خو حال بکی مهو کاری زکات بدیه ده فریدة من الله افردکش طرف خدا با والله علیم حکیم خدا به هر تشتی زانی و حکیمه تشتی گوت که خدا د جهدت که یعنی حکمت لی قال مسلمانا زکات عبادته به چاوا لمیج وقتی مهود که مهو عبادت کش خدا را وقتی مهو زکات جیدده مهو عبادت که قال مسلمانا پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتیا مال خوا بدانا زکات محافظه بکن مثلا انسان کی گو دایره کش خوره چید که دوراوی دایره حوشه چید که یعنی دیوارت که جبو چه جبونا گو مالاوی وری محافظه کرن اشیا کی وی هب دین حوشه خوا ای محافظه کری بی ادی انسان مالدار جی جبونا گو اب مالی وا د دستی وا د بمنی مالی وا نچه تلفی پیغمبر علیه السلام گوتی بلا زکات بدن یعنی زکات مالم هو محافظت کی قال مسلمانا صدقه زکات گناه سیل دکی بچاوا بچاوا آف ایگر د طفینی یعنی چاوا آوی ایگر دکی او آگر د طفه وقتی مهو زکات جدیدی گنهم هو پی سیل دبن قال مسلمانا خود تعالی د قرآن د گوتیا لمیج بکن د قرآن د گوتیا زکات بدن یعنی دانا زکات امر خودیا قال مسلمانا گرک امزان بن اب مالی ما اب مالی گو دستی مدا امزان بن گوش طرف خدا بیا پشتی گوش طرف خدا بیا خدا اب مال دای ما امانت الجمع گرک ام گهداری وی امانتی بن ام حق و حقوقی وی پیک بین خدا امانت دایما گوتیا حق فقیره دنا مالی وده هیا گرک لاخوا مهو حق فقیره جلا مالی خوا مهو درخی تسلیمی وابکی مسلمانی گو زکاتی ددن نگو ام بیجن منتک الفقیره بکن بلکی حق فقیره یا تسلیمی فقیرات کی فقیر وقتی وی زکاتی دگرن نگو منت الواچد بی بلکی حق خود گرن یعنی بوی ملاحظه بوی düşünce مهو زانبی یعنی مثلا تچه زکاتا خود ده فقیره کی نگو تمنتی لیب کی حقی وی فقیریت حقی وی تسلیمی ویت کی و پشتی گوتا او حق تسلیمی فقیر کر تا عبادت قزنچت کی تا عبادتک پیک آنی تا زکات بجه آنی جبر وی که د زکات ده نیت او نملیه یعنی نیتا خوله اینه اب نیتا اب زکاتا فرض یا مالی منه د دل خود بیجی و تسلیمی فقیر کر تماما قال مسلمانا زکات مهو بده کی جانا ولو تی پرسین ام بیجن زلام دیاربکریا دبی ما زکاتا خو بشین مستنبولی یانجی الاسطنبول دبی زکاتا خو بشین ممیردینی قال مسلمانا مال الكودري بي دانا زكاة حقي فقيري ويجهية ام بيجن تل ديار بكري درونه حقي زكاة خو وقتي تدرخست گرك تبدي كي پیشي حقي وا فقيري لديار بكري اقرباي تال ديار بكري فقير حقي وايا جيراني تي فقير ديار بكري حقي وايا وقتي گو ت زکات نه دی وا فقیر جیران خو وا فقیر گو گندیتنا وا فقیر گو نزیتنا او ت بشینه د ورک دی بکیرنای یعنی حقی وا فقیر ورا انسان مثلا هناك جي زکات خود شین مملکت کی دی لگوری مذهب امام حنیفی ذاتن چید بی لگوری مذهب امام شافعی جی او مملکت غریب اگر گو اقربای مهول ویدری دروما و گلکی خرابه یعنی جوان نزی مهو ده فقیر تربن مهو کاری بشینه بدیواش
يعني فقير بهتر الكو هبن مهو زكاة بديوة، حالي كي بهتر خراب بي مهو بديوة، جيراني تا دروماوي نورمالا اما اقرباية المملكة كي دي دروماوي قلقي نخوشا بشي نجا اقرباي خورا. يعني فقير بالكودر مهو زان بي احتياجيه و يه وري بيكانين مهو تسليمي وابكي. يعني جبه قوت نهاتا فهمي پیشی گرک زکاتی مهو بده اقربای خوی فقیر مهو بده جیرانی خو هیچ نوکا مهو بشینه مملکت غریب یه دور. اگر گو دولمند انسانی زنگین تفک زکاتا خو درخن بدنا فقیر جه خو دوی مملکتی ده فقیر نامینه. قال مسلمانا زکات مگو اونملیه خدا عز وجل بیتی زکات ده که خود تعالی بلی کریا جبر وی که اوان انسان مالدار وقتی گو سال سر مالی واره چو گوتنا می زکاتا خود درخن گرک الفقیره بگرهن. يعني ميزين فقير الكودريا هرن زكاة تسليمي يمكن يعني بدست خو بدن فقيري يعني بوكالتا هناك انساني غوفرنيلر جو زكاة بدنا وفقيرة اگر جو زكاة دا او انساني جو دايي دا نفقير بو جبو رومتي دا يعني جبو فهتي دايي دا او زكاة دستوي ددميني. يعني جرك مهو دقات بكي بشتيت مالي خود دي بلا او فرضيت جستوتا رابي يعني بلا فقير بي قالك مسلماني زنگين يه جامير خودي جوا راضي بي بركتي بخلاف مالي وادا وبركتي بكينا بعمري وادا صحة وسلامتي بديوا دبا قونيا دا حساسا يعني فقيرة اراشتر مشتكن دبرسن كا فقير الكودري هنا اراشتر مشتكن ودچن زكاة خوا تسليمي وفقيرتكن. قالي مسلمانا بزكاة مالي مهو كيم نابي بركي بركت دكبي نابدا. قالي مسلمانا جانا وهاد فرسن دبي ما ام زكاة بدنا كوري خو تشي دبي تشي نابي القوري مذهب امام الشافعي كوري مهو وقتي خوي كرناوي لسر مهو نفرز بي يعني بالغة بعاقلة صحتاوي الجهة لبلي فقيرة يعني د شغل جي اما فقيره نكاري زارو كي خو اخوي كي باف كاري زكاة خو بديه الجوري مذهب امام الشافعي الجوري مذهب امام حنيفي ديوباب نكار زار زكاة بدنا زاروكا زاروك جين كان زكاة بدنا ديوبابا. اما الجوري مذهب امام الشافعي كور وقتي جو فقير بي وخوي كرناوي البابي نفرز بي ام بيجن كور بعاقله بالغه وصحتاوي الجهة لي فقيرة باف كاري زكاة بدي كوري خوا لي بلي زارو نكارن زكاة بدنا ديو بافي خوا چونكو مجبورن گو ديو بافي خوا خوي بكن. قالي مسلمانا د اقرباتي ده يعني ملت وقت زكاة دي پیشي چاوي خو الاقرباء خود گريني مگو خيرا و زحفا هنك بمام زكاة خو بدنا قيزا خو چه دبي چه نابي يا باش تيما قول قوري مذهب امام حنيفي ذاتا مهون كاري زكاة بدي اولاد خوا القوري مذهب امام الشافعي وقتي قو مثلا زاواي مهو فقير بي مهو زكاة خو بدي زاواي خوا چونكو وقتي تا زكاة داي دا دروماوي خوش بو يل بيركا خو ميزيني خوارناوي هر تشتيوي يبدي دا اگر قو زاوا ذاتا زنگين بي زكاة القيزي ناچي اما گو فقیر بیت کاری زکاتی بدی زاوای خوا اموی توصیت کن جبونا مهوج اختلافی درکبی چونکو هنک دبیجن وقتی تقیزک زوجان دجی زلامی و فقیر بی خوی کرنا و استوم هو در ناکبی الگوری مذهبنا جبو گو مهوج بی اختلافی خلاص ببی یا باش انسانی که گو دلیوی هبی بی از زکاتی دم قیزا خوا بلا زکاتی بدی زاوای خوا ندی قیزا خوا ذاتا او زلام يل زاروك خو بيركا خو يميزيني. قال مسلمانا زكاة الزافا وادچه و زافا جي كان زكاة بدنا خسو خزوري خو وقتي جو فقير بن. قال مسلمانا حقيقة زكاة
وەکە کوپریەیە دنەقەبێنا فەقیر و زەنگینەدا ینی مسلمانەدا ئەم بێژن ئینسانێکی دەولەمەندە مالدارە و زکاتە خۆ دەرتخێ ددێ فەقیرە ئەو فەقیر ژێرە دەعاتکن کەیفاواتێ بەرەکەت کەوێ ناو مالێڤی ئینسانی زەنگیندا چونکو ئەو فەقیر ji dilê safî jê re daat kê Xwedê Teala dayê feqîrê qebûl dike bereketê dixê nav malê vê zengîn de ama wextê got zikata xwe nedê çavê yê feqîr li heqê wî dimêne çunku ew zekat heqê feqîriya heqê feqîrî nadê Xwedê Teala ji min hora qebûl nake bereket ji nav malê min hû diçe dawiya min hû yê nebixêr bê ji ber wê yekê gerek min hû zanibê bi dana zekatê min hû îbadet dike yani bê çawa tilmêş dike tu dibê ez îbadet dikim ji Xwedê re wextê te zekat jî da tu zanibê got ji Xwedê re îbadet dike gelê misilmana behsa zekatê bû behsa fitra jî fitra însanekî got bê ez ê fitra xwedim fitra jî heqê kêne ew jî heqê feqîran e yani evanê got zekat li wa diçe fitra jî li wa diçin gerek min hû fitrê xwe bidê we fidya ya rojiyê tê evanê got em bêjin yextiyarin yan nexweşin nikarin rojî bigirin bi em ê fidyê din ew fidye jî dîsî heqê feqîra ye yani zekat fitra û fidya heqê feqîran e yan têdê feqîra yan têdê miskîna yan amilîna yan deyndara yan rêwiya yan yê got diriya Xwedê da cîhadê dike yan muelefetul qulûb yan jî وفي الرقاب يا ويجو ما قلتبو يجو سيدي وقوتيا برا بين نمي وآزاد كن يعني حقيبة هر هشت صنفايا جبا هر هشت صنفا بيبا تزكاتي بدي كي قبول نابي إدي جبر ويكي جرك مهو ديقات بكي أوزلك لا مسلماني ما دفي مها روجيه دا أغلب زكاتي خو درتخن چونكو مها رمضاني خيري وي قاتقاتن عبادتي وي قاتقاتا جنلك لا مسلماني ما دمها رمضاني دا ديقات كن قد بي مها رمضاني زكاة اخوا الفقيرة دقرينن جبونا قو او فقير جي بزنگينا را رجا عيدي كيف خوش بن ونملول بن نمحزون بن بقهنا حقيقة خدا عز وجل عبادتي ما تفكا قبول بكي خدا عز وجل روجي والميجي ما وتراويحي ما قبول بكي خدا عز وجل دو دنيا دجي قنجيب ديما دا آخرتي دجي قنجيب ديما مجازابي غير محافظة بكي قالي مسلمانا پیغمبر عليه الصلاة والسلام قوتيا مها رمضان أولي وي رحمتا أورتاوي مغفرتا أفام كتنا أورتاوي دا خدا عز وجل ما بقرين جواني قو هاتنا عفو كرن و داویا وی جی آزاد کرنا جی ایگرا خدا عز وجل ما بسلامتی بگهنی داویا وی و مجعزابه ایگر آزاد بکی خدا عز وجل زارو که ما صالح بکی خدا عز وجل اهل ما مال ما مملکت ما تمام آفات و نخوشی و بلا محافظه بکی خدا عز وجل د دنیای دجی قنجیب دیما د آخرت دجی قنجیب دیما مجعزابه ایگر محافظه بکی خدا عز وجل زارو که مصالح بکی انسان دیندارا خود تعالی فرهایی بسر ده چیب که گو دین خوا اداب کی انسان گو نخوشن خدا عز وجل شفا خیر جواره بشینی انسان گو جمع مسلمان وفات کرن خدا عز وجل و عفو بکی مقام و عالی بکی جهوا بکی جنت دیو باب ما صحت و سلامتی بدیوا حضور بخن نام مالی مده خدا عز وجل ما ذریتا ما بگرین جوانی گل مجد کن و لسر المجا خوا دوام دکن خدا عز وجل جامریه بکی نصیب ما خدا عز وجل مج بخیلیه و جمریتیه دور بکی خدا عز وجل آلیکاریا مسلمانه بکی عزت و شرف بده مسلمانه سرفرازی بده مسلمانه خدا عز وجل اهل کفر ببهیلاکی جمعتا و جهبدو وقتيني قوتا و ضعيف بكي ترسي بخي دليوادا خدا عز وجل آلي كاري مسلمانا بي خدا عز وجل وكيل olarak جمره بسا خدا عز وجل آلي كاري مبي بسي ميا انسان كي گو خدا آلي كاري وي بي کس نکاری زوراوی ببی
ایدی خدا عز وجل دعای ما قبول بکی خبردانا ما داوی حمد رب عالم ربن